Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi ka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka any ride, ka app ban book taxi bat bike, ban pensuk ya ka let kawan katkum ka jingdon kam jongpi, namar bangi nyokor ya ka por jongpi. Download ya ka ni ka app na ka Play Store. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabenta ke Jingpynlong nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 5% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na benta ke Jingpynlong ke jingseo ka baret but pila ban legu ban puli da ke education loan, pila ru ban chukola ho number khandai nyo saw san riu pranot. Lani khandai pran riu laisan, ar riu be khandai pra. Karibhoy Boxing Association, Rynsan baga Meghalaya Boxing Association, Jingpynlong ka Rynsan Ïakob Ïakura, kabalay sngi kabalate kum ka BFI E-Zone Elite Men's Boxing Championship arjar arpulay. Hamaran yele akai hakur kalang Bhoirymbong, Ribhoy District, kabanslang hakat nyaw tarik, batkot hakat kandai tarik unailar arjar arpulay. Habakren chikilat patay kubur, hamaulay mauro Indo Stadium, henne ka sipalay, ka RBBA, bat ke MBA gilapan pau bagilapan kriya syat nakabenta ka ni Rynsan Ïakura kabahe hakajala uba lari kharpran technical director ke MBA ubalong ru joint secretary ke Boxing Federation of India ulapan pau bakanlut kumba pralak tam hakabai dei bagani ke Jingpynlong jongki ya ni Rynsan Ïakura kabalai sngi kabanslang hakat nyo bat kot hakat khandai tarik mtau benai nailar arja apulai hakabai dei bagani ulapan pau bagladab le ekundu menteri sarkar ubah kami iki kam sport ubah syaklar wajri hak bagi lekran yang jingdon kam menyerap pisah nakaliang sarkar. Ribhoy Boxing Association dekat ke Jingpynlong kalang bekam Meghalaya Boxing Association wilayah Kumba Pulau yang kata E-Zone BFI E-Zone Elite Men Championship kali hari Jingpynlong kapor maran kalang buat Bhoirymbong Ribhoy District. Akan ini akan championship tingkat South League State Jingpynlong kata hari ini Sikkim West Bengal Assam Jila Meghalaya tarik ke Jingpynlong kalau ada ini angkat kendai itu naik bos aja aku kau itu bos tunat kelomba nayo pan kelomba biasa sini ya kanita izon apa gila dapat kelomba sini dari aja kendai niyo yang kelomba ya kanita izon kani kandan untuk kendai we kategori kepada sangkra sangkoi sangsau niyo Jepun terkulai poin san antara Jepun nyupui san PG tiga dan kendai kali kiwi kategori nakaliang jong komite boxing action singkat kata Ribhoy District na ya syat dan pentre ya kani tournament ya kani championship dia nakaliang jong ti kena jongi ru naka state ini dekat jalan jongi nilai po ya kani ka section time mentau na sau tarik kum sibenta banjir ya kinong Ïakura di ban mik man ya jala nam takani ka E-Zone Boxing Championship baru kan sedang no ka coaching camp hang ni untuk sports hall mulai munro na do kan riu tarik nyu tarik adu san tarik mentau benai di kat kum ngi la ya pai ya kani ka Jingpynlong kalau biang kalau Ribhoy District Boxing Association dekat Boxing Association layak syat mata ka Jingpynlong kalang kerong baru ki member jong ka Ribhoy Boxing Association dekat Boxing Association kale kendul ya sport minister ban tip ya kani ka jingin akai ka Pulau nanti Ribhoy District kum cimenta ke ladan ka jingya keren baru di lapan ru ke Jingarap nak sarkar batu kemen sarkar kan Irap ya kani ka boxing championship sebelum dia koi kalomba kani ka E-Zone boxing E-Zone kalong koi ke benta kalomba ken ailat ya kini pun selama jengi benteni sap kong ki bat kiwi ki jala ki bedina West Bengal Assam bat Sikkim di kadai kabuk seriki nomor swa beke kadai koi ka kabuk ser ya ki kumaki peni kata ka sap kong ki batu kita kanu berkatan kecil akai
Yaladi nama kinsadan ka National Boxing Championship sementau senam kami selong ha online buat kejengkutkan buat hiha ka accommodations bagabam jonti na iboy sementara batu apa juga puar tengkre ya ka Rynsan ya ka boxing ring bagui gi jingnan kam gi ba dei gi pandal antai gi bengin bu kami kanupi gini gi bunta batu kalong nak bonong no kan poi di syaka rapa bi kalah tam ye kan dan timur lor kanika izon boxing championship pada strength bro nama kendai weight kita kini ladang iban play usau kemat South State kemat lai pun jauh ini yo saya lah kemudian prak lai ngot kat pun jiwik kategori ni pelong mungkin kendai teli aja insang ini ban saya bro kendai ni jiwik kategori ho kita marba kin miaduna show ini marba kelas izon dungi yo arti ki tamakser madu pun naik lagi pada santli ki tamak rupa lagi kan mentar kan di kita di isur di ba kita aja bikin pau kita championship itu ini juga sebuah institusi ini mana sih bagi sekarang ini saya di peran mereka abangnya kan boleh kecil abangnya pun kah di track kan nanti jaga kamu satu kita kerja training center pocket sebenarnya ang menonton highlight nak kenung bagi bagian kita satu kuat petang dengan yang kita akan kita guna pada training sekali guna di sampai lembaga jenis bin ini macam itu ada lembaga berapa sekarang kalau minang yo pengembangan minang tolong kita diskusi bang minang kering isu madu kita nang begini pun kita ki inong kita kirang nilai kai sama kita kalau